Cijenjeni gosti, dobro nam došli. Zahvaljujem se prije svega ovako svima vama što ste se okupili u ovako velikom broju. Drago mi je da postoji interes za ovakvim festivalima, za ovakvom glazbom i za ovakvim glazbenicima. Ovo omogućuje znači i veliku i dugačku budućnost našega festivala i nadam se da ćemo osim ovog koncerta moći uživati i u budućim koncertima koje ćemo organizirati. Nadamo se u 8. mjesecu ako bude bilo prilike i još jedan koncert prije samog dana grada. Evo, pozdravljam ovdje nekoliko uzvanika iz susjednih gradova i općina. Pozdravljam goste iz Mađarske. Drago mi je da su se odazvali, da su našli vremena da dođu ovdje. Zahvaljujem se svima još jednom. Zahvaljujem se i našim sponzorima koji su omogućili da ova cijela priča krene ovako na jednom, recimo, profesionalnom nivou, da imamo jednu dobru promociju, da smo se pozicionirali odmah praktički sa prvim festivalom u jednu visoku kulturnu sferu i nadam se da ćete nas podržavati i u budućim organizacijama ovog našeg festivala Prandau. Sada bih zamolio profesoricu Silviju Ježić-Knežević da nam nešto kaže o našem kvartetu Rucner, Ani i našoj gošći. I evo molimo jedan pljesak za Siliju, a i jedan pljesak ohrabrenja za naš kvartet Rucner i naše goste. Hvala lijepa još jednom. Dobro večer svima. Pljesak će možda naslijediti nakon što pročitam ovo. Za sad ga još nisam zaslužila, ali hvala lijepa. Dobro večer još jedanput. Lijepo je što se vidimo u ovako krasnom okružju i što možemo slušati večeras ovako krasnu glazbu. Naši gosti su uvaženi gudački kvartet Rucner iz Zagreba, čiji su osnivači bračni par Snježana i Dragan Rucner. Djeluju od 1998. godine i njeguju uglavnom klasični, ali i suvremeni repertoar, kao i dijela suvremenih hrvatskih autora. Tijekom svog umjetničkog djelovanja posebnu pozornost obraćaju na ciklus koncerata komorne glazbe pod nazivom 4 godišnja doba. Radi se o 4 koncerta kroz kalendarsku godinu koji se zovu proljeće, ljeto, jesen i zima, a održavaju se u Zagrebu. Naravno, oni ove koncerte repriziraju u manjim mjestima Hrvatske. Na svakom koncertu kvarteta gostuju jedan ili više priznatih te poznatih glazbenika iz Republike Hrvatske i inozemstva. Također, na svakom od tih koncerata kvartet Rucner proizvede jedno ili više suvremenih dijela hrvatskih i inozemnih skladatelja. Riječ je zapravo o jedinom takvom projektu u Republici Hrvatskoj. Projekt je od prvog dana podržan od Ministarstva kulture i Ureda za kulturu grada Zagreba. Do sada je kvartet Rucner proizveo više od 80 skladbi hrvatskih i inozemnih autora. U svim godinama svoga djelovanja kvartet podržava mlade, talentirane glazbenike, omogućujući im nastupe na svojim koncertima. Tako da večeras imamo gošću koja nam je zapravo ovdje iz susjedne županije, iz jednog mjesta koji se zove Nova Bukovica, ali koja svoje školovanje upravo sada nastavlja u Varaždinu. Ona se zove Veronika Brzica i svira saksofon. A druga gošća za koju ste svi čuli i svi vjerojatno jedva čekate ugledati u našoj sredini je Ana Rucner. Pa evo, pozdravimo lijepo jednim velikim pljeskom, ne mene, nego kvartet Rucner.
Cijenjene dame i gospodo, dozvolite mi da vas pozdravim u ime Godočkog fakulteta Rucner. Kao što vidite, ja sam u manjini. I zato vas molim, draga gospodo, podržite me. Nije meni tu lako. Hvala vam lijepa. Jako mi je drago da smo došli k vama, ovaj predivan grad. Srećom, evo, prvi puta sam ovdje, ali ne zadnji put, to je sasvim sigurno. Ovako ćemo, samo da najavim malo program. Odsvirat ćemo 3 točke od ovih, kako se to zove, klecpera, da, koje tu piše, taj niguunum, ovako slično. Dakle, jako mi je drago da s nama nastupa naša mlada kolegica Veronika. I evo to je sad već 3. koncert i kad odemo iz Slavonije, ona će nam jako faliti.
Hvala vam lijepa. Eto, slijedi jedna prekrasna kompozicija. Ova slučajno nije napisana za nas, jer je napisao već davno Astor Piazzolla, neko je umro već 91. godine, nažalost. Ali to je glazba koju smo mi kao kvartet Trucner počeli izvoditi u Hrvatskoj prvi, i jako smo ponosni na to. Malo su nas čudno gledali i govorili su, pa kako vam je to glazba, što vi to svirate, to nije tango, to nije ništa. A zapravo radi se o vrsti glazbe, zove tango nuevo, novi tango. Jedan od poznatijih tanga nueva, Astora Piazzolla, je Oblivion, koji ćemo upravo sad sa našom Veronikom izvesti.
Bravo, Veronika, bilo je jako lijepo. A sad ćete čuti jednu kompoziciju koja se na saksofonu tako rijetko izvodi da ja još do sad nikad nisam čuo. A inače jako poznata. Monti Čardaš, dakle jedan od najpoznatijih čardaša Vittorija Montija, koji je napisan za violinu. I svi violinski virtuozi rado ga izvode. Pa ćete čuti sad kako to virtuozno izvodi Veronika na saksofonu. Hvala lijepo našoj Veroniki. Eto, ona nas sad napušta, ali nije se uvrijedila, nego nas je prepustila naše sudbini, kako bi mi rekli, kvartetskoj. Cijeli kulturni svijet, eto, slavi ove godine 250 godina
od rođenja Ludviga van Beethovena. Dakle, i mi se našom skromnom svirkom pridružujemo, pa ću vam odsvirati jedan stavak iz njegovog kvarteta, opus 18, broj 2. Allegro quasi presto.
Hvala lijepa. Eto, sad ćemo se oprostiti od klasičnog kvartetskog muziciranja, pa ću vam odsvirati jednu prekrasnu kompoziciju koja je posvećena Slavoniji, a napisana je za gudački kvartet Rucner. Zove se Slavo etnonija. Znači nije Slavonija, nego Slavo etnonija. Prijatelj Marijan Makar, naš dragi kompozitor, evo upravo ima 88, skoro 9 godina i još je jako ažuran, ako treba nešto kvartetu napisati i uvijek se ponudi i puno mu hvala za ovo. Uvijek isti, vidite. Inače, moja supruga, prekrasna jedna osoba, ona je ekspert za ovako izgubiti note, znate. Ali to vam je familijarno zarazno. Kao što vidite, to je gori od ovog kovina, kako se zove, taj virus.
Hvala vam lijepa. Eto ovako to zvuči možda vama poznata muzika, vjerojatno da, kada svira gudači kvartet. To bi na tamborama vjerojatno bilo bolje, ali šta ćete, drugi put. Ja sad želim pozvati svoju dragu, jedinu čerkicu, Anu Rucner, koja je slučajno s nama i jako je drago da će ovdje nastupiti večeras. Eto, dok se Ana pripremi, sad će nam ona odsvirati jednu lijepu, prekrasnu kompoziciju Tomasa Albinonija Adagio.
Bravo, Jerry. Hvala, tata. Da. Znate, moram malo praviti reklamu i praviti se važan. Ovako sam među ženama, imam ja doma jednog krasnog sina. Šteta da nije on s nama, pa bi vi vidjeli kako se to svira. Jer isto svira violu kao i ja. Eto, hvala vam lijepo. Sad ćemo vam odsvirati s našom Anom elegiju Rudolfa Maca. Dakle, kompozicija koja je jedna od najizvođenijih kompozicija za violončelo od domaće literature hrvatske. Poznata pjesma Vehni, vehni fiolice. Thank you.
Toliko toga moram napraviti. Toliko radnji. Ali eto, stižemo. Srećom. Ko lepi san. Rumunjska tradicionalna. Prekrasan uvod i čardaš. Jako rado to sviramo sa Anom. I to svira jako lijepo. Kao lijepi san.
Test 1, 2, 3. Dobro večer svima. Da malo maznem dati mikrofon. Ja bih najavila malu slavonsku rapsodiju. To je kompozicija koju sviramo sa posebnim veseljem, guštom, ne samo u Hrvatskoj, nego po cijelom svijetu zaista. I u Kini, vjerovali ili ne, ali oni je jednostavno obožavaju. To je tako dobra muzika i baš ima nekakav poseban štih. Slavonski. A posvećena je obitelji Rucner. Eto, mala slavonska rapsodija. Tata, vraćam ti mikrofon. Hvala, Ana. Trebala si prije uzeti mikrofon, ne da se ja tu mučim celu večer.
Hvala vam lijepa. Znate, mi smo ovim zapravo završili naš koncert, ali nemojte još ići spavati. Imamo jedno iznenađenje za vas i za nas. Pa molim našeg prijatelja, dragoga dogradonačelnika Tomislava, da bude tako ljubazan, da dođe ovamo, da nam se pridruži malo, pa da vidimo za što ga možemo upotrijebiti, osim za gitaru. Aha, imate gitaru? Nema. A vidit ćemo. Sjedni se, Sniška. Još svima jednom dobro večer. Evo, jako sam sretan što ste se stvarno okupili još jednom većem broju nego ono kad sam prvi put izašao na binu. A šta da vam kažem, ja sam 2 puta dogovarao ovaj koncert. Prvo u 4. mjesecu, kad je još trebalo biti odmah iza Uskrsa, a to smo dogovarali prošlo ljeto. Pa je onda, stigla korona, pa smo onda dogovarali ovo. Ali uglavnom, samo da znate, nijednu riječ progovorio sa gospodinom Draganom nisam u vezi toga, nego sa gospođom Snježanom, koja inače ovako u razgovorima kad pričate s njom uopće ne izgleda ovako namrgođeno kad svira ovaj ritam. I evo, jedna jako vedra, vesela osoba i šta da vam kažem, nagovorila me da pjevam. A mene teško nagovoriti, mada iskreno nisam baš ovako bio na prvu ruku za, ali ajde, evo, kaže da dobro pjevam pa da nešto otpjevam. Iako normalno, da treba ipak ovako proći jedan test kod ovakvih glazbenika, pa evo vi ćete isto onda ocijeniti sve to zajedno kako izgleda. A nadam se, s obzirom da ste se ovako vidim lijepo raspoložili, da ćemo na kraju i zajedno pjevati, tako da vidimo kako i vi pjevate isto također. Pa evo, ja bih molio da počnemo. Oprosti, ja se moram malo umiješati. Vidi se da je gospodin političar. Znate, kad bi ja znao ovako govoriti, ja bi se isto bavio politikom. A mogu vam reći, evo, kad bi se, kako se to kaže, prijavio za nije to natjecanje, to je izbor. Ja imam sve šanse, gledajte, jer ja imam više žena nego muškaraca. Mnoge stranke nemaju ni jednu ženu uopće. Pa to sam, evo. Na izbor, eto, se vidli. Evo, ajde. Nisam htio u politici, ali evo, sad kad smo krenuli... Ja sam ga nagovorio, ali to znači da će sad početi pjevati, neće više pričati o politici. Ma ne, ja sam htio ovako, ali iskreno sam tome razmišljao. S obzirom da mi smo tu u nekoj kampanji i to, i gledamo liste i ono stvarno što gospodin Dragan kaže, sve muški, jedna žena, 2 di tamo, nek ne. Pa rekao, šta mislite vi kako bi bilo u Saboru da mi imamo ovakvu sliku u Saboru? Kako bi to izgledalo? Jel' tako? Kako bi lijepo izgledalo, a kako bi tek zvučalo dobro? Evo, sad ćemo malo zapjevati. Stari prijatelju, sidi kraj mene. Vidi, ja sam ljubav tvoju noćas bez tebe. Ne govori ništa na nju, ja još ovdje. Diraj mi ljubav moju, ne mogu bez nje. Ne diraj moju ljubav, ne diraj moju bol. Previše je suza bilo u životu. Da vrime rane liči, ne mirim se sa tim.
sam i ja ljubav bila mi je sve. Još i danas teško mi je kad se sjetim nje. Ne diraj moju ljubav, ne diraj moju bol, previše je suza bilo u životu mom, da vrime rane liči, ne mirim se sa tim. Znam da samo ona može moju sreću vratiti. Ne diraj moju ljubav, ne diraj moju bol. Ko Mišo Kolač, ajmo malo. Da vrime rane liči, ne mirim se sa tim. Znam da samo ona može moju sreću vratiti. Znam da samo ona može moju sreću vratiti. Hvala lijepa. Molim jedan veliki pljesak također za kvartet Trucner, za Draganu, za Snježanu, Draganu, Ivana, Ana i Ivana. Evo, i molim za naše gošće večeri. Moram se ja nakloniti kad sam nastupao. Gospodin Dragan mi je rekao, ako bude veliki pljesak, doći će još jednom. A za Anu ne moram ni spominjati koliko morate pljeskati, ne? Uglavnom, evo, ja bih se od srca zahvalio. Nadam se da ste se ugodno proveli u našem gradu, da smo bili dobri domaćini. Nije još sve završilo. Tako da, evo, nadam se ja isto da ćemo se imati prilike družiti, ako ne sljedeće godine, u svakom slučaju još jednom sigurno. I nadam se da ćete ostati ovako svima nama u lijepom sjećanju, a i mi vama također. Evo, još jednom svima vama hvala lijepo što ste došli i vidimo se na idućem koncertu Prandau festivala 8. srpnja. Ovdje nam dolazi jedan varaždinski barokni ansambl Kamerata Garestin. Vrlo popularan sastav, eminentni glazbenici, gospodin Puškarić kao vokalni solista. I evo, sve vas srdačno pozdravljam i želim vam laku noć. Hvala i vama također. Bili ste izvrsni, nema šta. Publika je isto. Ja se ispričavam. Imamo normalno i poklončiće za naše drage goste. Ima svega u ovim torbama i torbicama. Evo, molio bi i također za naše hostese koje su obukli haljine iz onog doba kad su grofovi i gospoda ovdje živjeli. A ja se iskreno nadam da ste se vi ovdje osjećali kao grofovi i baruni, ne? Pa mislim, to je tak večeras izgledalo, ne? Dođite. Ajde. Evo, ispred da moram baš sve sam. Evo, uzmite mikrofon, možete malo otpjevati dok ja podijelim cvijeće. Neka, hvala. Dobro. Malo samo, malo. Evo, ja se još jednom. Bravo. Hvala lijepa.
To je za mene, hvala lijepa. Evo, mislili smo sve kad smo to dizajnirali, festival, promotivne materijale, napravili smo jednu ovakvu vrećicu koja će biti zgodan suvenir, nadam se, i uskoro će biti u prodaji. A ovdje smo dali jedne proizvode zadruge srednje škole Celestina, tako da imaju eko proizvode iz našega kraja i nadam se da će uživati u tome. A ženama će dobro doći vrećice ovako za trgovinu. I uspomena na naš festival također. Može ove druge vrećice? Evo, da, dobro. Ajde, Mariška, onda ti, gospodinu, daj. Ajde. Evo, molim jedan pljesak i za našu Marišku koja nas uvijek ovako obraduje. Čekaj. Čekaj, nije ta ova. Da. Ovdje ima malo jedna medica od jednog našeg proizvođača. Ekološka, normalno, da. Pa ne, samo sam još htio nešto pokazati, ovako to još niste možda vidjeli. Znači imamo ovdje jednu ovakvu maketu dvorca, koja je lijepi poklon za one koji dođu u Miholjac i nadam se da ponesu ne samo ovako poklončić u srcu, nego i dobre želje naš domaćinu. Izvolite. Hvala lijepa. A sad ćete još probati jedno pićence po receptu grofice koja je ovdje živjela i radila jedan punč. Tako da, rum punč, i tako da smo, tu smo isto pripremili za malo degustaciju, tako da vas još time počastimo i onda ćemo završiti. Evo, ako ćete još nešto vi možda reći u međuvremenu. Pa gledajte, jedino mogu se zahvaliti vama, divna publiko, dame i gospodo. Hvala vam jer je bio stvarno užitak već na večeras nastupiti pred vama. Hvala vam lijepa još jedanput. Odite vi pa ćemo tamo malo zaliti. Evo, još jednom svima hvala i laku noć.